Siyalamukela bathandekayo kulesi sifundo setshumi lantathu. Sithemba inkosi zasibusisa sonke uma singena kulesi sifundo. Okhuluma lani ngumfundisi uJimlilo Nxosayi ngilawo bana bazivese. Salibonani sihlobo ezithandekayo. Sibonga uNkulunkulu lokho esithungamela sitaticha ibhuku labaseFeso. Mina engikhulumayo ngoElder uAmos Maforo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukumbonga uNkulunkulu ngokusinikela ithuba lokuthi sihlangane esifundweni sizwisise intando yakhe sibe sesiphila ngayo. Silungele ukuthi inkosi izosithatha. Mina ngingumisisi Siboneni Mhlanga. Salibonani balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga inkosi esisihlanganisile futhi njalo ukuze sizwe okunye ngoJesu. Okhulumayo uNozindle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sethu sizakhothamisa amakhanda sibe lomthandazo. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Msindisi othandekayo siyakubonga ngamathuba osinika wona kubana sizwe okunye ngawe. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sincedise nxa kuza kucazululwa amaqiniso amumethe ukufa lokuphila kwethu. Sincedise lapho kudinga senze izinqumo. Sikhuleka sithembele egameni kaJesu Kristu ozayo masinyane. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo ohlangana njalo kulesi sifundo esiqhakatheke kangaka. Isifundo salamhlanje sikhangela ukudinga ukuthula kumbe impi yokuletha ukuthula. Akusifundele Ephesians 6 verse 16 lo 17 owendinyana yekhanda. Verse 16. Phezu kwakho konke lokhu thathani ihawu lokukholwa elizacicha ngalo yonke imitshoko evuthayo yomubi. Thathani ingwane yokusindiswa lenkemba kamoya eyilizwi likaNkulunkulu. Siyabonga bathandekayo. Ufuna sike sikhangele yona indinyana yokufunda kwekhanda lesihloko sethu. Ukudinga ukuthula kumbe impi yokuletha ukuthula. Ngizabona ngitolike ibala lesilungu elithi waging peace. Sizwisisani ikakhulu ngebandla lidinga ukuthula kumbe impi eletha ukuthula. Siqathanisa la lendinyana yokufunda kwethu kwekhanda eka Ephesians 6 verse 16 lo 17. Nginanzelela lapha mfundisi. Yeah. Ulimo olusetshenzisiweyo uthi phezu kwakho konke. Yeah. Athi yena ngesikhiwa in all circumstances. Yeah. Kuzigaba zonke. Yes. Kufuze kumumo yonke. Kufuze sembathe lokho abese kuqamba esimele sikugqoke. Yeah. Engufundayo lapha mina ukuthi sidinga ukuthula. Yeah. Ukuze sibe lakho ukuthula kudingeka ukubana siye enkosini ibisisembathisa lokho okuza kusinikeza ukuthula. Uyabona siphila esikhathini lapho abantu sisezimpini ngezimuli, sisezimpini ngamabandla, sisezimpini ngamazwe. Impi enkulu ekhona isemuntwini nangwaye emakhanda ethu kuyaduma izimpi kuphela. Ukuthula engutholayo lapha ukuthi ukuthula kuphela singakuthola kuKristu ebese sinikeza zona lezo zikhalo achiloyo yena ukubana yizo ezingasinikeza ukuthula. Okay. Okuma asinikeze izikhali ezizwe ezinganjani ezisinikeza ukuthula. Ezisinikeza ukuthula. Izikhali phela ngizazi zingezokuhlasela. Ngifuna ukuthinta khonokho mfundisi ukuthi umpostoli Paul kuEfeso 6 kusukela kuverse 10 kusiya phambili usicombela umpikitsha wempi ikho ekhuluma ngezikhali. Kodwa ungavele kukhulunywe ngempi ungani kumele kuchitheke igazi kufa abantu kube njalo. Kodwa umfanekiso awucombayo ngebandla lalokho ibandla elifanele likwenze lezikhali ibandla kufanele lizithathe ukuze lilwe izikhali ezizaletha ukuthula nje uMaforo esethintile. uNkulunkulu impi le ayithungamelayo impi yosindiso. So asozikhali zokubulala
abantu kodwa kuyizikhali ezizaletha ukuthi abantu bahlaliseke basindiswe ekupheleni kwesikhathi. Yeah. Ya umKristu engakaphumi aye empini engatholani ongamphathisa kumsize kulezi ndaba zezikhali. Kanti uvikeleke kanjani umKristu? Ungaphumeka yini njengomKristu ungazange waba lezikhali zokukholwa? Cabanga ukuthi yena sikhangela impi enkulukazi esiphakathi kwayo engela kuphumula. Yes. Uphuma njani? Qhatheka ngani khonokho? Ayikho khona kuvumi. Ositshelayo ngempi yona le uhlasitshela ukuthi kudingakala izikhali. Usethintile lapha na umhlobo ukuthi asozikhali zokuchitha igazi ziletha ukuthula. Ngamabala aphikisanayo nxa uzuthi izikhali zokuletha ukuthula kodwa kuletha ukuthula. Ukuphendula umbuzo lo ulethayo. Akuvumi vele nxa usiya empini uhambe ungaphatha ungahlomanga. Hayi akuvumi, uyanqotshwa. So inkosi lapha iyasihlomisa. Ibisisitshela ukuthi ithinta ngokutshiyeneyo ukuthi thathani uthwale ihawu lokukholwa. Antu yabona uhlakutshela ukuthi ukuze unqobe empini leyo uyakudinga ukukholwa. Uyakudinga ukuthi ube layo inkemba. Uyakudinga ukuthi ufake la ngebhanti leqiniso. So enzama ukuletha lapha ukuthi izikhali sesizitsheliwe. Siyazidinga, asizithwaleni, asizigqokeni ukuze siyenqoba. Singelazo lezi zikhali singabanqotshiweyo ngoba asilwi lenyama legazi mfundisi. Yimpi yemimoya ethintiwe lapha. Impi le singayinqoba njalo siyinqobile ngoba ukhomanda wethu andapha sempini kulo general wakhona nguyetshoyo ukuthi zwanini lina ukuze liyenqoba limele libe ligqoke ngale indlela. Ngaphandle kwalokho singabanqotshiweyo. Right, ufuna ukukhuluma? Mina nginanzelela ukuthi phakathi kwempilo sivikelekile kusukela ekhanda kuze kuyefika phansi. Okuveza ukuthi ngeke kuvume ukuthi sithi sithatha ihawu sichiyo kunye. Kufanele sibe ngabantu abavichileyo bagqoka baphelela. So nxa singagqokanga saphelela siyenza ukuthi ibutho lethu selingaqina linqotshwa ngokuthi kasigqokanga kahle. So sikhuthazani ibandla ngesiphala esigcina lezi zikhali. Kambe ungafika uyeswela yini isikhali khonapho? Ngoba nxa sonke kumele sisiviche kumele siyesiphaleni esithola izikhali. Hayi osesiphaleni kumboku amari yakhona uthi uphuma uphelele. Thina sambeni siyevicha uphelele. Okunye kwaletha umntathu lapha unozi okuqathekileyo yikuthi umele uphelele. Akuvumi mfundisi ukuthi wena uthi mina ndilenkemba kuphela ekhanda ungaqhokanga. Umele ugqoke uphelele njengokwebutho lasendulo indlela ababegqoka ngayo umzekeliso osetshenziswa umpicture osetshenziswa. So asigqokeni siphelele izikhali lezi. UmKristu wonke ukhangelelwe ukuthi abe lezikhali zonke zona lezi. Ngicela ukungezelela something. Ngeke ngafunda amaforo lapha enye into edikhuluma ngendlela impilo esiphakathi kwayo echisa ngayo. Oh yes. Yeah, obhalayo bemfunda imanuscript 33 ka1911 ithi nxa sikhangela uLegion ukuthi uSathane esilwisana laye wanika ama evil angel ingilosi zakhe ukuthi zithormente zilihlukuluza umuntu oyedwa. Thina silindwe kumbe sihlukunyezwa zingilosi ezinga ubezama ukuchasisa ukuchisa intensity yempi esiphakathi kwayo. So umbuzo kamfundisi ngifisa ukuletha enye impendulo ukuthi njengamaKristu vele akumelanga silale sikhohle ukuthi sisempini. Unoze ukukhuluma ngento emayisa ukuthi kumele sibe vele uverse 11 uthe hlomani izikhali zonke kunjalo. Ngoba kuthi ukuthi kukasilelo lunye ulutho umuntu uyaba yicasualty empini yesiphakathi kwa. So nxa kuyikuthi siyazi ube sithi even besizazwisisa ukuthi asingeke sidlale. Hayi kwesinye isikhathi siyaphuma singathandazanga siphume singela lizwe siphume impilo yethu iphile ngani kasikho empini engani sise partyini.
So ngicabanga ukuthi umlobo asilethela khona uThixo akuletha kithi njengemalungu ebandla amaKristu ukuthi kasikwazini ukuthi kasikho safe. Kasikho safe kufanele ukuthi sigqoke siphelele singene empini yona lesi. Yes, ngingaxoxa le indoda ekuyangena phakathi kwempi. Oh yes. Ngakuzwisisa ukuthi isotsha umuntu otrainiweyo olibutho nxa engaphathanga isikhali ligwala lokugcina uyesaba uthena zakhala ndawazi eZambia lapho zake zakhala khona zakhala bekhonale wayekhatshana kwasongani sokumnyamanyana wayekhatshana evakatshele izihlobo zakhe. Alright. Ziseze zikhala wahlathi senisiya khona lapho le amari khona abemvimbele endlini wabe phala isivalo basebekhohlwa basebevula agijima uthi wasefika sokumnyama zikhala inhlamvu yagiqika phansi akrola enze yonke into uthi wena ukuthi abambe so isikhali wezisibindi. Yes. Yeah. Ngiyazibuza ukuthi singamaKristu kanjani ahambe uhamba njani ungahlomanga akuvumi nxa amabutho lapha emhlabeni nxa impi sivele siqamukile ulesibindi sephethe owakhe kunjani la nxa kufiwa bebesifo kodwa nxa sephethe wakhe unjani ulesibindi thina sihamba kanjani asendiphambili akusifundele uverse 10 usiya ku16 verse 10. Ekucineni qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu. Fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Ngoba kasilwi lenyama legazi, kodwa silwa lababusi lemibuso kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubumnyama. Silwe njalo lamabutho emimoya emibi embusweni yasemazulwini. Ngakho-ke fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze kuthi lapho usuku lobubi lufika libe lamandla okugxila, kuthi lalapho selenze konke lime. Nanzi indaba eziqhakathekileyo selenze konke linjani lime. Sizakhumbuzana bathandi kabana kanje safunda ngani sole uqaliseni ngokubambana kwabantu njani bonke ilukhuthazo lukhona ngithi. Okwesibili lokho kubambana okufezwa yikubambana kobudlelwano ngaphi ebandleni anisakufunda lokho lokungena ukubambana ngaphi ezimulini la kumphakathi wonke. Yes. Abese sithile ligama lokucina ethi ekucineni kwakho njani konke kuyini esikuzwisisayo nxa sefika kulesi sigaba uPaul nxa sithana ekucineni kwakho konke ubona nxa umuntu esesithe ekucineni kwakho konke lokho yikho kuqhakathekileyo uyayiphetha indaba ukuthi kukho konke sikukhulumileyo nanku okuqhakathekileyo engikutholayo futhi lapha mfundisi ukubana impi leyi kumbe izixwayiso lezi kazibuyi kulungu lilodwa nje limi lodwa laphana. Isixwayiso lesi sibuya kubandla liphelele i-corporate board. Uthi okudingakalayo njengebandla yikuthi lilibutho hambani empini livitshile likanje. Angithi be empini njengoba kwathinta abake bachasise lobe ebhoreni ungabona kusiba lokuthiwa individualism kumbe umuntu ezimela yedwa efuna ukuzibonakalisa loba egudu njani loba eqeqeshe njani awuyi kuyinqoba impilo yakhe. Simele sibe lokumanyana sibe lebutho elihambelanayo elicomplementanayo elisekelanayo ukuthi njengomzimba kube lokuvumelana yikho kuphela okuzasenza senelise ukunqoba ibutho leli kalimanyana. Ibutho leli kalimanyana uma forum khumbuza umhlanga yake ngixoxela ukuthi ama-battles ababewalwa ayesiba njani ngiyakundaba yokumanyana ukuthi
ungayenza i-mistake encane kangakanani uphume kulokho okuhleliweyo ukuthi kumele kwenziwe. Hayi uyabulalisa abantu vele. Uyakufa abantu abaningi kumbe lani life. So umzekeliso esiwuphiwa laphana ukuqhakatheka kokuba munye. Nxa sisithi left sonke njengebandlu left kahambe. Nxa sisithi right akube ngu right. So usathane uyakwazi ukuthi divided siyanqotshwa. So uNkulunkulu yikho ebisa efithizela kangaka iunity lokuba munye ngoba uyakwazi ukuthi nxa sime munye kulapho esenelisa ukunqoba khona. Ngizama ukudinga ukuthi lobu bunye lawo amandla obana sibe munye siqine siwathola ngaphi. Ngikweneliseka yini ukubana sinjenje sodwa sikwanisa ubana sibe munye sibe sibili siwathola ngaphi? Iverse 18 esanubana siyifundi 10 verse 6 verse 10 to 11. Amandla Right. atholakala kuJesu. Okay, you got Uyabona okusihlanganisayo njengama spokes ebhasikile uyabona lawana. Yes. Sonke sihlangana isenta nguJesu. Yeah. Mfundisi wena ngangakwazi sihlangene lapha evangelini. Yeah. Umhlanga ngingamazi. Unozi ngingamazi. Okusihlanganisayo nguJesu. Singabuya sonke siJesu kwakuthiwe at Calvary the ground is level. Singaba eCalvary lapho esiphambanweni yikho kusihlanganisayo khona lapha. So ukumanyana simanyaniswa kuphela livangeli simanyaniswa nguJesu. Sibizwe sithiwe ngamaKristu. Enkosini, yes exactly. Yeah. Kuphela. Hayi siqiniswa vele futhi inkosi. Yes. La semandleni kanjani? Ayo. Amakhulu. Ngendla asikudingeni khonokho sonke bona siqine ngaphi enkosini. Ukhona ufuna ukukhuluma lokho? Nginanzelela ukuthi lapha empini lesiyancedisana. Alright. Nxa sincedisana omunye lomunye mele ame lapho kumele abe khona. Abaphambili bame phambili ungachedele emuva subulalisa abanye. Okay, nxa kuma ukuncedisana kuza sikhumbuza ukuthi ngiyasibone la kuma film lapha ezimpi. Bengamchaya umnye wabo ngohlamvu lemali Bamdo. Yeah. awona sayibhizi bemdosa kuyancediswana. Yes, like ithi empini yesiKristu kumele senjani futhi sincedisana. uletha umcijo oqhakathekileyo lapha. Ngiyinthi ungabezwa laba abalwa empini sebebizana sokuthiwa comrade. Kutsho ubungane, ubudlelwano. Sinje empini yona lesi ngocomrade. Simele sithwalelane imithwalo simanyane sisebenzelane akuvumi ungabona usuhamba uwedwa ugijima uwedwa kwilona loludaba so usulahlekele sokukuphunyukile asimanyaneni sihambiseni umsebenzi wona lowo esikubizelweyo siuhambise emhlabeni wonke jikelele. Siyabonga. Kungaziphi indlela bathandekayo esingasebenza simzimba munye kule impi njalo singancedisana njani? Kodwa bese kukhulumile senguphinda njalo. Yeah, okunye mfundisi ungafunda umpostoli Paul ku Ephesians 4 ubekhuluma kakhulu ngendaba yokuba munye. Ezifundweni ezidlulileyo sike sakhuluma ngabo 1 labananti ukukholwa kunye umbhaphathizo munye. So singavele sehlukane even enkolweni kulokho esikukholwayo vele sihle kuxegisa umzimba sinqotshwe. So uNkulunkulu sinika ukuthi kasibeni munye and wayesinika umzekeliso ukuthi ubunye bethu beme ukuthini i-triune God ukuthi uNkulunkulu ubuthathu bukaNkulunkulu bunye yikho lapho esizuza khona amandla okuba munye. Akasifundele uverse ka14 lo 1 Peter 4 verse 1. Verse 14. Yeah. Ngakho manini liqine. Ibhanti leqiniso libotshelwe ngensimbi ekhalweni lwenu. Lesihlangu sasesifubeni esokulunga sisendaweni yaso. Then 1 Peter 4 verse 1. Verse lingeka 1. Yeah. Ngakho njengoba uKristu wahlupheka emzimbeni wakhe lani hlomani ngesimo esifanayo
ngoba lo owahluphekayo emzimbeni wakhe usehlule isono. Sisiyabonga. Wathi usifundele lo chapter 5 verse 8 oka 1 Peter. Bese sixoxa kanye. Verse 8. Zithibeni liqaphele isitha senu uSathani siyazulazula njengesilwane esibhongayo sidinga esingamudla. Siyabonga. Zithibeni lele lami lithi phaphamani lilinde ngoba isitha senu uSathani siyahamba njengengwenyama njengesilwane esibhonga esidinga esinganjani esingamdla. Konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi yena impilo kayihlalisekanga. Siphakathi kwempi esabekayo. Ungaziphi indlela ibandla lingazi lungisela ngempi enkulu phakathi kokulisana lesono lobubi njalo kusisizwe laphana uSathane njengengwenyama ebhonga idingesi engabadlayo. Sixoxeni ngana lama verse. Yeah, okwaqala ngikutholile laphana. Nxa kuthiwa lapha asimene sivitshe la uthi yena sibopha izinkalo ngebhandi lelo. Indaba yebhandi kuthiwa endulo vele khona ngale Palestine indlela ababegqoka ngayo sabona amarogwe la. Kwakungavumi, wakungahambi lula nxa ungabophanga ukhalo. Kwakungavumi futhi ukuthi usebenze nxa unganjani ungabophanga. So umuntu oseready nxa kuze kube buhlungu nxa kusiwe empini kwakungalweki lula nxa ungabophanga yini ukhalo. So siyanxuswa lapho ukuthi sime. Ngithanda ukunxusa ibandla ukuthi akeni sivuke siphaphame njengoba uPetro echilo. Abantu kabaphaphame bame siyempini. Ibandla lilele. Abantu bawozela bakhohle ukuthi siphakathi kwempikiswano enkulu. So unxuso ukuthi hayi akeni sime sibopheni ibhanti leqiniso. Iqiniso yilo eliza kusikhulula sihlobo ezithandekayo. So impilo yasithatheni serious siqaphele ukuthi sisesikhathini siphi akulalwa akulasikhathi sokulala. Ngike ngacabanga maforo ngifunda isifundo leso ukuthi kati vele lona iqiniso liyini. Nxa kuthiwa bophana inkalo zenu ngeqiniso ende uhlubone futhi ibhanti liyisikhali olisigqoko sokuqala sokuqokwa. So mina ngicabangile ukuthi iqiniso leli linguKristu ngoba ungafunda uJohane 14:6 uthi yimindlela imiqiniso yemokuphila. Okwathinta indaba yokuthi ihabu eyebhasisi isenta lapha nguKristu. Yikho sithi nxa inkalo nxa sonke sikuKristu all loose fitting garments ziyabanjwa zibe ndawonye ukuze kusebenzeke. Yikho engikutholeyo lapha ngeqiniso. Nebhukungezelela khona lapho sithola ukuthi iqiniso leli yisipho esisinikwa nguNkulunkulu. Sigcizelela le ndaba yokuba ready. Kulusizo ukuthi kwezinye izikhathi empini siyangena phakathi kwama-efforts sisebenze uze abazalwane besithi kathesi asiphumuleni sisebenze kakhulu. Kodwa sinanzelela ukuthi impileyi uJesu engakabuyi ibandla lonke siphakathi kwempi enkulu ukuthi kumele sihlale silungele ukuthi okungaqhamuka. Ngangizwe nathi abanye ngathi cela usikhulekele uze umuntu esithi hayi angulungelanga lokho. Cela usinike ilizwi hayi angilunganga. Singathi umlime ngasisiza ukuthi sibe kwazi ukuthi sihlale sihlomile. Akuvumi uphumula njani usempini. Asikafiki angithi phela. Yes. Now ngiyezwa umana sithinta indaba yeqiniso sibophe izinkalo zethu kanjani ngeqiniso ziqinile angithi kunjalo. Ngiyekelela kwamagama akho ukuthi yena iqiniso lona lodwa liza njani liza kusikhulula. Ngamagama aqhakathele sofumana lapha akuthintanga kuphela ngenkalo kuthinte ngesivikelo sesifuba. Sifundani kuleso sibanga isivikelo sesifuba kumbe ungakathinti yonke into ukhona nonga describe izivunulo zesotsha leseRoma
ngoba uPaul nxa ekhuluma ngibona umfanekiso wakhe ukhangele umsotsha kanjani weseRoma kunjani wayegqoka njani. yes ngesikhathi leso kuphilwa kwakusukela isotsha leRoma lalivitsha from ekhanda kuze kuyefika enyaweni yes ekhanda lapha wayabe egqoke esithi helmet ingwane yakhona le avikele ingqondo avikele okuqhakathekileyo ande wonke ungachaywa ikhanda vele usuphelele lokho kuhle kuvikele lemicabango yethu kwehle lapha kufike esifubeni kukhona okwakugqokwa okuthiwa ibreastplate okucover isifuba lapho kulenhliziyo khona amaphaphu lakho konke okuqhakathekileyo so kwakumele ugqoke futhi uvitshe khona lapho kwehla lapha ezinyaweni wawufika futhi ugqokile lapha ekhalweni sesike sathinta indaba yebhandi yokuthi ubophe izembatho zakho zonke ukuze zingakhithiki kuye kuthi enyaweni futhi ugqoke ama-sandals akhona ugqoke izicathulo zakhona so wayephelele egqoke ngayo nale ndlela bese kusiba lezikhali zokusebenzisa kube lehawu kube sokusiba lani futhi lo mkhonto wakhona kumbe inkemba yakhona eyayisetshenziswa. Asikhangeleni ke nalindaba yesivikelo sesifuba. Sibani isifundisane kokwakomoya. Njalo sesizwile ubana kuRoma kusotsha leRoma ubancedisa ngakuphi. Isivikelo sesifuba esifubeni lapha ngaphakathi uma for sethintile ukuthi ikho kutholakala khona izitho eziqhakatheke kakhulu ezomzimba so nxa ulesivikelo esinjalo kuthi ukuthi uprotecte the most important akuqhakatheke kakhulu so ngiyacabanga ukuthi i-righteousness kumbe ukulunga lokhu ayisikho kwethu ngoba ayizantu uchilo vele ukuthi ukulunga kwethu ya ngiyacabanga even ukwenza imisebenzi yokulunga nithe mfundi bisithi akula naturally umuntu kangeke enze ukulunga so umoya oyingcwele uNkulunkulu nguyenza senze ukulunga so ukulunga okukhulunywa ngakho lapha ngokaKristu ukuthi yikho kumele sikugqoke ukuze kuvikele ukukholwa kwethu. Maybe ukungezelela ukuthi nxa sikhangela ukuthi sivikelekile esifubeni imtshoko le iza kubuya kodwa nxa silesivikelo ifika ilamandla athundubeleyo okungangokuthi ezintweni zonke esingena phakathi kwazo nxa silaso lesi sivikelo akubi kubi njengalokho ade kungaba yikho khona nxa singela sivikelo. Uyazi ngicabanga nifundisi nxa unoze lethi comment le ukuthi olwayo ienemy vele nxa ishuta ikhangelanga i-aima ngaphi vele ijonga ngaphi so khona lokho kumele kusenze sinanzelele ukuthi ukulunga kukaKristu kuqhakatheke okunganani ukuthi kusivikele. Yes. Umuntu vele uphelele nxa umbhekile vele ukhangela vele isifuba njengoba ikuthiwa lokala la sifuba bese kuthiwa ngiyokulunga righteousness useke wathinta lapha kuthiwa siyoyedwa so kumele thina sibe ngabantu abalungile utsho ukuthi lapho vele nxa kuxoxwa vele nxa ukhuluma inhliziyo ukhuluma vele ngecapital zithi yomzimba womuntu yebo kurefer kuyingqondo but these are the vital organs so ekumele okuqhakatheke kakhulu okunye kwakhona ukuthi sibe ngabantu abalungileyo empini le yanti sithengiwe yokuthula kubuya ngokulunga okungasikho kwethu kodwa kungokabani kungokaNkulunkulu. Sithinte ngokugqoka ibhanti eleqiniso sesithinta ngokuvikela isifuba iqiniso vele nxa uliwamukela liya ngaphi sizwe sithina ngokwethu siyasebenzisa inhliziyo njengendawo yokubamba isigodlo iba isigodlo sokubamba wonke ama decisions izinqumo zonke angithi yes now nxa sothwana sivikela iqiniso liyahlala lapha ukuthi lelo qiniso kumele livikele futhi igcinwe la yes nxa lingasagcinekanga iqiniso akusala kungaziphi indlela obona ukulunga obugcwele leqiniso kungasivikela futhi kusivikele njani.
Na ngithi Sesikhuluma ukuvuka kodwa njani kathesi? yes, iqiniso vele lihleli liyakukhulula. Yeah. Ekugcineni kwakho. Ngakhanya ngani iqiniso liyaluza, kungana umuntu enza into eqotho akaqedakala. Ekugcineni kwakho vele iqiniso liyaziveza. Yeah, ekugcineni kwakho konke vele iqiniso yilo elinqobayo. So sihlobo esithandekayo ungethuki nxa useqinisweni. Asihlaleni siseqinisweni. Ungethuki futhi nxa usekulungeni usenza okuhle. Asihlaleni sisenza okuhle ngoba ekugcineni kwakho konke siyakunqoba. Akusifundele Ephesians 6 verse 11 lo 13 lo 14. Verse 11. Fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Verse 13. Yeah. Ngakho-ke fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze kuthi lapho usuku lobubi lufika libe lamandla okugxila, kuthi lalapho selenze konke lime. Ngakho manini liqine, ibhanti leqiniso libotshelwe ngensimbi ekhalweni lwenu, lesihlangu sasesifubeni sokulunga sisendaweni yaso. Asike sikhangela amavesi wona lawo amathathu. Elokuqala lithe fakani ini? Izikhali zonke. U11. Yeah. Utheni? Fakani isihlangu esipheleleyo. Isihlangu esipheleleyo esani iqedise khona manje. Fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Right. Fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise ukumelana kanjani namacebo kaSathane. Uye ku13 laye uyakhuthaza lesi sihlangu. Uye ku14 la yakhuthaza ngalesi sihlangu esithintele indaba yesifuba. Kuyini esikufunda ngala lamavesi? Siqathanga ngani isihlangu lesi ukumelana nawonke amaqhi. Mina ngizwisisa mfundisi ukuthi ukube phinda ungananzelela ukufaka isihlangu esipheleleyo usihamba lokuthi ukuze lime. So kutsho ukuthi nxa singaza kungaba lokunye okusilelayo asoyesenelisa ukuma. Ngiyamthanda ngize ngikhumbule uRomans 8 ivesi ngo37 kusiyala ukuthi in all these things we are more than conquerors. Singabanqobi. So lapha empini yona lesiphakathi kwasinqoba kuphela nxa siphethe sigqoke saphelela saphatha lezikhalo kufanele siziphathe. Ongangichasisela ngesihlangu, isimo sesihlangu esebutho leRoma. Sibona ukuthi sizuza njani isifundo sokuqina ngaleso sihlangu. Isihlangu lesi sebutho leRoma kuthiwa sasivuma ukuthi umuntu kwakunjengamasandasi agqoke lapha kuze kubotshwe kuze kuyefika lapha enyaweni. Kwaku embaleni sona. Kwakuvuma ukuthi umuntu enelise ukuma abe stable ngaphansi kule grip. Ukuthi loba uhamba anabantu vele endulo kwakulameva kulakho konke. Kodwa sasinganzima lesi sicathulo. Wawunelisa ukuthi wenelise ukubhalansa, wenelise futhi ukuthi uhambe. Bathi bona to hold ground. Ukuthi nxa usunqoba whether siyaqansa abanye silwa lawo enxeba phezulu kwentaba ethile. Siqansa senelise ukuthi si advance sisiya phezulu. So lesi sihlangu sasiqhakathekile. Ungelaso uyabe ungaqhokanga waphelela. Owakuveza ukuthi unjani unqotshwe. So khathesi nxa sisikuletha ngapha evangelini bese kuthiwa lesi sihlangu ngesokuhambisa indaba enjani bakithi zinyawo ezihambayo zihambisana ivangeli. Ukwaletha unozi lapho ukuthi abantu bathi sisaphumula abantu bahlale ngapho umhlaba uyabhubha. Umhlangu uthe eqala lapha introduce ukuthi hayi impilo leyi ngiyokunqoba yokuthi abantu basindiswe. Singalalini isihlobo esithandekayo. Asiphaphameni sihambise indaba ezimnandi njengoba sivezela laphana kuIsaya ngo52 ivesi kungu7. Ukungezelela khona lapha sithe isihlangu siya protector siyasivikela izinto eziqhakathekile esithe enhlizweni. Ngize ngicabanga uMahube sithi ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami ukuze ngingakoneli. Nxa ungasela leso sihlangu kuyetshaya enhlizweni. Ungakhangela lo Jesu laye uthi kulotshiwe. Ilizwi likaNkulunkulu liqhakathekile ezimpilweni zethu. Siza kumelana lamacebo kaSathane ngokuthi kulotshiwe.
ukuthi lokuthi sibe sesenelisa ukuthi sini. Siyabonga. Uyabona uma ufuna ukukhuluma for. Oh yes. Bengicanga ukuthi ulimi lwethu anti kule hawu nozi kule hawu anti ilo lelo likhulumayo and kubeka kuhle ilo lisivikelayo la. Ngase sibuya kuthiwa kwendoko isihlangu yisicathulo. Angithi phela yiso lese sihambisana ivangeli. Isihawu nje bese kulethile kucace sibili vele yiso esivikela ama vital organ. Liqhakathekile akumelanga wenze njani kusho kusilele. So lapha asambiseni ivangeli singadinwa zihlobo ezithandekayo. Okunye kasikuboni yini ukuthi nxa ukhona ngesicathulo esile grip esibambayo phansi. Yes. Kutsho ukuthi lokholo lwethu futhi kalube yilona olugxilileyo. Yes. Olungela nyikinyeka. Nyanga ngibone ebhoreni izihlangu zebhora zilamasondo ngaphansi. Yes. Owenza ukuthi eloni laphana lanxa egijima angaphomba uthelela awe. Yeah. Nyanga ngibone labathaya iboxeni la kumele ukuthi babe lezihlangu zabo ezingasozivuka ukuthi aphomba uthelela. Amandla akhe asekuthini inyawo zakhe uzipositiona njani une grip engakanani lamandla umKristu kumele abe njani. Sasi. Isport sonke nje obuyatsho anti yabona ebhoreni kula kuthiwa kwendoko nozi ama shooters anti ishooter ayifani le moccasin angithi vela ililo kukhona ama stars lana phansi. Kulesizathu sakhona lalabo abaqanisa lapha iskiing labana uzathola ukuthi nxa beseya kungqaqwana kuyabe kulendlela yakhona ngifithizela amazwi aletha umfundisi ukuthi izicathulo lezi zazisebenzelana. Yes. Ngicela ukuthi ngithinte lokho ukuthi ukuhambisa ivangeli lokuthula okunye kuthinta la ngendlela esiphilisana ngayo la omunye lomunye. Umpostoli Paul lapho uyathinta ekucineni ukuthi ungafunda uEfeso ngo4 iverse ngo32 lapha bethinta ngokuthi ake libe mnene libe kind libe nje. So ukhuluma lapho ukuthi yikho esala esithi even elikukhipha emlonyeni akungabi le corrupt communication ezaphuma emlonyeni yeni. So ukhuluma ngobudlelwa nge-lifestyle ukuthi ivangeli kasilikhuluma kuphela ngomlomo kodwa silikhuluma ngempilo yethu sidlelana labanye bese bebona uKristu obethelwe kithi. Okay. Uhambelana ngathi ukusebenza Paul usebenza ufanekiso wempi yiko nthena ukusichazisele lokho zenini isimo sesotsha lapha. Usebenza lesikhali sempi uhambelana ngapi izikhali zempi ezisetshenziswa nguPaul lapha. Kodwa yena elenhlonso libambileyo yokuletha ukuthula. Kuhambelana ngapi? Yeah. Indaba elethwa nguPaul ngamabala sasithi thina phikisanayo. Kodwa umcabango wakho ungani uyaphikisana noma ungaphikisana. Asizikhangeleni izikhali zakhona. Izikhali ezilethwa nguPaul laphana uthi yena nxa esekhuluma lapha uthi okukhangeleleyo kumKristu okunye kwakhona ikunjani ikuzehlisa. Ikubekezela ikuthethelela. Okunye kwakhona ama virtues omKristu. Bethi ungakukhangela khona lokho nxa kuseyathi thina ukubekezela ngikubeke ngolimi lona sisebenza sithi kubekezela sikusebenzisa njengesikhali. Uyanqoba sithi kulempikiswano enkulu wena uyathethelela kumbe uyabekezela kumbe uyazehlisa. Uyazi mfundisi ukuzehlisa nje kuphela uyanqoba kwini omunye umuntu kade lolaka efuna ukubangela impi. So enyakhona ukuthi konke lokho kusebenzela ekuhleni. Injongo yikuthi simele sikusebenzise njengabantu i-aggressiveness ubuserious bakhona simele sikwenze ngakho njengabantu abasempini kodwa singekho combatant singasobantu abalwayo abachitha igazi hayi kodwa sinqoba siletha ukuthula ekucineni kwakho vele sithola ukuthula. So ngendlela ukuthi lezi zikhali esiba lazo ngubona sisebenze ngenhliziyo kodwa ecele ini uthando yikho okutsho kunjalo. Alright. Kunjalo. Okay. Akusifundele uverse 16 kwa Ephesians chapter 6 verse 16. Yeah. Phezu kwakho konke lokhu
Thathani ihawu lokukholwa elizacicha ngalo yonke imitshoko evuthayo yomubi. Uzafunda lo verse 17. Uthi verse 17 usumbala kawani. Thathani ingwane yokusindiswa lenkemba kamoya eyilizwi likaNkulunkulu. Right, asiqaleni ngoverse 16. Alright. Thathani ini? Ihawu lokuvikela yonke ini? Imitshoko. Ukuze sizwisise ngendaba yokusetshenziswa kwehawu, ukusetshenziswa kwemitshoko. Ungaba kuhle sike sibuyele futhi engqondweni zika Paul. Sike sibona ukuthi kanti lona ibutho leRoma amahawu abo ayebunjwe njani, ayenjani. Kanti lemitshoko yangikhona esetshenziswa leso sikhathi yayinjani. Sesikuletha kwakomoya. Ukhona ngasichasi yeah. Bathi ihawu leli lalisenziwa ngesigodo wood angithi phela bese likhavwa lapha ngesikhumba ababekwenza lalingani likhevile so ababekwenza ngalo ukuvikela umzimba wonke ngamahawu amade okwakusenzakala nawo kuthiwa babelithatha bali qamuze emanzini angithi phela ngoba enye indlela ababesilwa ngayo imitshoko yabo babeyifaka emlilweni kwesinye isikhathi angithi phela basebeshuta ngayo ubuye uchiswe ngumlilo so ngehawu wawenelisa ukuzivikela umtshoko lo lomlilo okuthiwa ama fire darts awufika uhle nxa uchaya laphana kusehawu esigxanyuzwe emanzini wawuhluthi njani uphole uciche so lapha indlela abese kuletha indlela yokuthi uSathane indlela alwa ngayo imtshoko ayilethayo ebusuku lemini nxa singelaso sona lesi singela hawu leli ihlobo ezithandekayo yithi siphelile ihawu leli nguJesu uNkulunkulu ngokwakhe ungabala ku Old Testament uzafumana ukuthi uAbraham uhlathe fakaza athi ihawu lakhe nguNkulunkulu so asithwaleni into landeli hawu futhi lizasenzela kahle sinqobe izihlobo ezithandekayo asike sikhanye khapha ibutho lesikristu lamele lisebenzisa njani number 1 lisebenzisa nini ngayiphi indlela ihawu sesixoxela ngengwane sesixoxela ngenkemba alright into lezi zontathu ihawu umkristu kumele ukusebenzisa njani ingwane lenkemba asixoxeni mbe ngaqala ngehawu alright ihawu umkristu ihawu njengoba besengithintile anti ukholo esikuthele ukuthi shield of faith ukholo sikholwa sithembe kubani kuNkulunkulu izikhathi zonke nxa kulonunye lutho lusilelayo abantu abasakholwa uhlupho lungakuhlasela siyakubani asethembeni uNkulunkulu njengoba ngeke ngathi ukuthi ku Old Testament kwakuthenjwe uNkulunkulu nguye wayesivikela angilabantwana ngilokholo ngithembe uNkulunkulu angilamsebenzi ngiyakholwa ngithembe uNkulunkulu so entweni zonke ukholo lwethu asilubekeni lube phambili ukusithini mhlobo hayi no ku Old Testament ihawu limeleni lalimele iprotection ukuthi uNkulunkulu ukuvikela ukuthi uNkulunkulu uyisivikelo ngithe ngicabanga ngendaba yefaith eyokukholwa ingqondo yami yaphanga yakuma Hebrew 11 ukuthi ukukholwa kuthiwa ukuqiniseka ngezinto ezithenjisiweyo ezingabonwayo so ikuthatha uNkulunkulu elizwini yikho kodwa kuzasincedisa ukuthi empini leyisinqobe ngokuthi siyakwazi ukuthi ilizwe liphuma emlonyeni kaNkulunkulu kaliphuthi uma for usethintile ukuthi nxa ungela msebenzi uNkulunkulu utenza kuba lana kungela kudla uNkulunkulu uthe njengezinyoni ngizifidalani zakulinakekela so ukukholwa ukuthi simthatha uThixo elizweni ende khonokho kuyasivikela ukuthi singaphumi siyedliwa ngamaganyana ngale alright so umkristu kumele ahlale evikelekile siyabonga ke nxa usukhuluma ngengwane ke ivikela njani Ingwane esinanzelela ukuthi ivala kakhulu ikhanda ivikela kakhulu lapho esiyenza khona izinqumo zethu sinanzelela ukuthi ingwane le emele usindiso esiluthola ngokumanyana loKristu okusivezelayo ukuthi phakathi kwempi le enkulu ithemba lethu likulokhu uKristu asenzele khona not kulokhu esenelisa ukuzenzela khona siyabonga kakhulu inkemba iyini lo msebenzi wayo
kungenxa yani inkemba kuthiwa inkemba yakomoya kule impi enkulu kusifundisani ngokungadlali ekuzwisiseni indaba le esikhuluma ngayo. Inkemba lilizwi likaNkulunkulu. Alright. Bathi bona inkemba yakomoya. Kodwa okulilizwi vele likabani likaNkulunkulu. Isihlobo esithandekayo. Ngaleli inkemba kuthiwa ilizwi linjengenkemba esikanxa zombili. Alright. Yes. Amasweza lezo nsuku eyayisebenza kuhle yayisika ngapha la ngapha. Alright. Inkemba yokuthi nxa ususilwa awumeleli ukuthi nizayiphendula kunjalo ngelizwi likabani likaNkulunkulu. Nxa sisuka sisiya kulo ngicabanga ukuthi isizukulwane sakhathesi even ebandleni nxa kulabantu abangasabaliyo ilizwi yibona labo ilizwi alisasetshenziswa. Inkuthazo lethwa nguPaul ukuthi asisebenziseni ilizwi siye kulo asiza kunqoba. Andiyabona inkemba yakho ilizwi lakhona aso into esingathi iyalimaza umuntu kodwa ngalo imoya yonke esilwa layo siyakunqoba iyathobela intando kaNkulunkulu ebese sithi bangcwelise ngelizwi lakho bahlambulule ngelizwi lakho. Ilizwi lakho liyini liliqiniso. Asambiseni ilizwi likaJehova iqiniso laziwe umhlaba usinde. Ngiyakuzwa ngisendinga phezulu kwalokho okuthile ubana ngizwisisa ukuthi kungenxa yokuthiwa inkemba yakomoya. Ilizwi lona leli sinanzelela ukuthi babeliloba befuqwa ngumoya oyingcwele. Yikho sisithi lilizwi likaNkulunkulu elibuya ngumoya oyingcwele. Alright. That's good. Ufuna ukuthini? Ayibe ngifuna ukuthi okufana nayo. Okusho okufana nayo. Siyabonga kakhulu. Akusifundele uverse 18. Verse 18. Yes. Khulekani ngomoya ezikhathini zonke ngezinhlobo zonke zemkhuleko lezicelo. Ngalokhu qaphelani liqhubeke kokuphela libakhulekela bonke abangcwele. Sizananzelela ubana kuzo zonke izimpi zasendulo lelo lizwi lalingaphonga ukuphuma ukuphela lingazange layadinga kusithixo sabo. Alright kunjalo. Yes. Lo ayethembisa lapha siyakhuthazwa ubana khulekani njengamabutho sempini. Khulekani wena esikufunda ngaleli iverse Azokuqala mina le engutholayo ukuthi impilo esiphakathina kwayo iqinisekile. Angazi ukuthi ngakufithizela kanjani ukuthi ababukeli labalaleli bakuzwisise. Impilo ayisiyo esemabhukwini kuphela. Ayiso fiction, ayisilo phupho. Iyenzakala. Bese sitshelwa lapha ukuthi singanqoba kuphela ngomthandazo. Okunye futhi okusilelayo abantu abangakwenziyo abantu abasakhuleye. Abantu balala kuphela mfundisi, abantu bayavuka, abantu bayenza izinto abaconsult kumlimo njengoba kuthi kwakungavuni. KwaIsrayeli wawuqala ubuze uNkulunkulu ngihambe yini kumbe ngingahambi kube lempendulo. Mbuzo bangaki bethu ababuzayo uJehova. Kungabe ngumsebenzi osufuna, kungabe intombi osufuna ukuyithatha, kungabe yikusuka lapha uye emazweni uyesebenza. Ake ufunde ukubuza uNkulunkulu abe sekuthungamela. So lapha empini okusikukhuthazwayo okunye kwakhona okuthi singakwengisa la ukuze sinqobe. Anithe sisungula sathi asilwe lenyama negazi. Silwa neyini bakithi imimoya liyakuzwa. So singanqoba kuphela ngomthandazo. Umthandazo yongathinta khona lapho usinqobele. Inkuthazo ake nisifundeni ukukhuleka. Siyathola amandla. Omunye uthi more power, more prayer, more power. Nxa singakhulekanga akulamandla. Awulawa amandla uyazizwa ubuthakathaka. Okunye ngikufundileyo mina kumaforo yokuthi nxa kuyukuthi abantu sesiphiwe ukuthi siqoke njani abe sesithi khulekanini. Ngizwisisa ukuthi amandla okunqoba mfundisi kayamanga ekuthini siqoke njani kumbe ya yikho uDavid akutshoyo nxa esithi a horse is a vain thing. Akulandaba ukuthi ule army enganane ukunqoba kakukho khona lapho. Ukunqoba kuJehova.
nguye so yikho esithi thandazane usivezela iqiniso lona lelo ukuthi empini esiphakathi ibhekli esiphakathi kwayo ngekaNkulunkulu nguye induna yebutho nguye futhi okukhona ukunqoba so yikho uJehoshaphat lobi aminjani wayekwazi ukuthi i-dependence kumbe ukweyama kuNkulunkulu kunqoba kuNkulunkulu uyazi uyangikhumbuza la uyakunanzelele kwesinye isikhathi mfundisi sesike saba lawo ama-effort ama-campaign silabachumayela abalamandla inos kuchunyayelwe kuchaye yonke into kodwa nxa kungabanga lomthandazo akulazithelo lenze konke uyazi kubuye istrategy asenzeni so i-witnessing sizaba le-health expo sibenzele konke lokhwana hayi ayisikho okudingakalayo kuphela asibeni lakho sibe lobuciko njengoba sethintile lapho ukuthi sihlome sibili kodwa kupheleli khona lapha uyazi ukuthi yakwanisa uba lazi iBhayibheli wachasisa amavesi onke kodwa nxa kungela mthandazo akufiki kahle vela kusoke kuzwa akulethi nguquko so inkuthazo asifundeni ukukhuleka ngithanda lo Luka ngo-18 umfundisi mhlatsho uvesi 1 ukuthi hayi ake sikhuleke izikhathi zonke khulekani ngaphezi usemtchadweni khuleka kuhle khuleka usemfeni uyagulelwa khuleka yikho kuphela esingathola khona ukukhululeka lokunqoba ngithanda ukubana ngizwisise ukuthi njengesotsha likaNkulunkulu uPaul ukhuthaza bona sikhulekele bani alright nginanzelela ukuthi uPaul lapha laye uyazicelela futhi laye emthandazo ukukhulekelwe yena labanye abangcwele yes nginanzelela khonapho ukuthi kumele lathi sifunde ukukhulekelana ngawukhulekela lami ngikhulekele impi yakho na sizayinqoba yes kulamandla lokho mfundisi vele ukuthi sikhulekelane kwesinye isikhathi akulalutho ongalwenzela umuntu ungamncisha imali kodwa ungamncishi umthandazo kule ngoma le ukuthi somebody somewhere is praying for you so asikufundeni khona lokho abanye sinjenje siphila emthandazo yabanye abantu singenzi siyabe senza kuhle lathi nxa singakhulekela so kumele sikhulekele wonke abantu lo msebenzi onalo usethi wathana bakhulekele lo Paul wathana abamkhulekele ngesikhathi sakhe okunye bakhulekele abantu bezizwe lamaJuda ukuthi babe njani babe munye yes imithandazo iyuphi ozwa ukuthinta njalo kungenxa yani sizolokho ukuthinta kule mthandazo esikhuluma ngawo ukukhulekela abantu bonke ukukhulekela uPaul ukukhulekela abezizwe la kwela amaJuda mina okungithinta kakhulu mfundisi kukho konke lokho mina ukuthi number 1 ukuthi ngihlale ngisemthandazweni ukuthi pray always bese kusithi hayi sikhulekele abantu bonke mfundisi entweni zonke asikhulekela lokhu kuyangithinta kakhulu ngoba ngaphandle kwalokho anti lapha singabantu sithe sisungula lapha sakhuluma ukuthi sisempini sikhangelelwe ukuthi silwe futhi si-corporate board ayisonto yobu-individual kuphela umangale church ukuthi kulama prayer warrior laba yibo abamthanda yibo abaqinileyo laba abaso hayi wonke umuntu la simele sikhulekela sonke siqine sibe libutho liqine akula ukuthi uzubani upowerful ngiyamangale be kulama powerful wathi speaker nxa uwedwa individual sokuthiwa upower asanqoba okumele kube powerful libandla likaNkulunkulu elithola amandla kubani kumlimi olamandla siyabonga kwelakho icele lomhlaba esizwe umhlaba wehlukene phakathi ngenxa yezimpi kutshoni bathandekayo nxa siphetha lesi sifundo namhlanje ukubana thina sidinga ukuthula njengebandla singaba izithunywa njani eziyakuletha lokho kuthula emhlabeni ogcwele udlwangu ogcwele ubugebengu nakho konke osiphetheyo ngizacabana ngisukele ngapha ngisiyacina ngoma-4 esesikhulekela sisho amagama ethu amafitshane ngalokho wona sithini ngokukhuthazana
kule ndaba yokuhloma izikhali zonke. Siyabonga mfundisi lokugcina bathandekayo impi esiphakathi kwayo impi real and asikhuleke nini izikhathi zonke ukuze senelise ukunqoba izikhali kaziphathwe esandleni sifunde nini ilizwi sibe sesisima ngamadolo abasibhayelayo bathi nxa siguqile sibathi so uNkulunkulu kasinika amandla okunqoba seyame kuye kangaka siza kunqoba. Siyabonga. Sinanzelela ukuthi sisiya emaphethelweni okugoqa komhlaba usathane usebenza ngamandla amakhulu. Kuyisikhathi sempi akudingakala ukuthi sibe ngabantu abafuna ukuphumula izikhali zethu zonke kasihlaleni sivijile sukela ekhanda size sefike enyaweni uJesu wanqobayo uzasisiza lathi sinqobe. Siyabonga. Ngithemba esikhangelelweyo yikuthi asikhambiseni udaba lolu udaba lokuthula emhlabeni wonke jikelele singabi lobandlululo singakhethi ngoba uJesu wafela abantu bonke silibutho siphelele asisebenzelaneni sibe yithimu siyabe siyanqoba ngaphandle kwalokho izihlobo ezithandekayo siyabe siyasilela umlimo lomusa angane angasisiza sihambise ivangeli emhlabeni wonke njengoba uthintile mfundisi abantu bathwele nzima abantu basezimpini ibandla kuphela ukulisawudo leswe yilo kuphela elingaletha lokho kuthula asisukumeni sihambise ukuthula emhlabeni indaba zona lezi ezimnandi zindaba zokuthula umuntu angazizwa uba nakho ukuthula asikhothamise namakhanda sibe nomthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga usuku lwanamhlanje sifunda Nkosi ngodaba lona lolu ukuthi siphakathi kwempikiswano enkulu sicela ukuthola amandla sihambe siye kuphila sinqobe siviche sigqoke zona lezi zembatho Nkosi siphelele senzele umusa usichasisele ngcono silizwisise ngcono ilizwi lakho ngomthandazo wethu okukholo ngameni kaJesu Kristu yakhuleka amen.